U 90. godinu života Basar je ušao u društvo porodice i najbližih prijatelja. Sumira godine za sobom, od siromašnog đaka do akademika. I u osnovnoj školi, jako sam bio dobar đak, nisam mogao da nastavim školovanje. Takve su okolnosti bile. Postao sam u 11. godini seoski sluga, čoban, a onda je došao i novi društveni poredak koji je omogućio da svako ko želi da uči, mogao je da uči. Mada je objavljivao i pripovetke, bio profesor univerziteta, kaže da je pre svega vajar. Od čiste umetnosti ja nisam imao uslova da živim, zato je potrebna mala materijalna odskočna daska. Kultura je za mene primarna, mada literaturu isto tako cenim i volim, bez sumnje. Teško izdvaja najdržu skulpturu. Primer, draga mi je skulptura Stvaranje Srbije. Draga mi je vada baš zato što je takva kakva je i što je to Srbija i što je to taj stvaralački čin naše države. Ona je robusna, gruba, sa ogromnim mačem i 4 S koja su još do kraja neoformljena, ali sve zajedno čini jednu kompoziciju koja me podsjeća na put kojim je stvorena naša draga otadžbina. Kaže, ne postiže rezultate kao nekada, ali i uz podršku porodice i danas radi. Svetomir Arsić Basara član je i konkursne komisije za izradu spomenika Stefanu Nemanji.